Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka first invitation knockout football tournament balapnya daga seng samla maumulu smith but dia ka final ka banlong haka khat pratrik ulber archapsan hapdeng ka M.L.P Sports Club Pyrshah ya ka Nongtraw Sports Club ha Krisimai Mini Stadium Smith ha kanisi on pelong rui ya ka lucky draw na ka benta banyarap ya ka seng samla maumulu smith ka balapnya ya ka first invitation knockout football tournament ya ka first prize on ay daga song pisa ka baarlak Tyngka. Ya ka second prize on ay daga song pisa ka basan po 1000 Tyngka. Third prize on ay daga song pisa ka balay po 1000 Tyngka. Fourth prize on ay daga song pisa ka baar po 1000 Tyngka. Fifth prize on ay daga song pisa ka bash po 1000 Tyngka. Santali ki consolation prize ka ba marsan 1000 Tyngka marwe. Ka tiket na gabenta ka lucky draw kanday tang aspa Tyngka tiket bat lara pitiet shibok kanday tang san spa Tyngka bat haga shibok kidon hadu santali. Ka sngidro kanday haka khat pratrik ulber arjapsan ha Krisimai Stadium Smith ha kapor sau bije janmir ya ka result on peni haka YouTube channel jong Robin Dakhar official on ompanyang yaki tiket ki balajot yaki price pidai banwan shim hapo ka khatsansi lada don kanu ga jinga kaja kara jong ka seng samla maumlu Smith kan long ka bakhado book yaki tiket jong pi hauni mobile number khandai pra riu line riu lai iwe ar san nyo pra nyo khandai sau lai pra not san riu lani khandai nyo sau iwe han riu sau ar iwe khandai